Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi urayımdı Allah Ta'ala'nın atı menen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqtaba aytып Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın rahmatın, salamın tilep, jananın üybülü ve sahabalarına. Cuma sabahımızды başlayız. Jaratkan Allah Ta'ala keremetli Kur'an-ı Kerim'de жақсы işke umtulgandar, жақсы амалдарды атқарғандар, бейішке шашылғандар, Құдайдың рахматына татықты болып, игілікке жетүүчүлөрдү баяндап, кереметтүү Кур'анда А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ey iman keltirген pendeler, rükû kılgıla, secde kılgıla, Kudayga ibadat kılgıla, jaratуучуңарга ibadat kılgıla. Waf'alul khayra, жақсы işlerdi atqargıla, sooптуу амалдарга шашылгыла, la'allakum tuflihun. Belkim ошондо ийгиликке жетип, тозоктон кутуларсыңар дейт. Allah Taala Araf сүрөсүнүн 56-аятында "Инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин." Чындыгында Аллахтын рахматы жакшылык кылуучуларга өтө жакын дейт. Аллахтын рахматы, мээрими жакшы амалдарга шашылгандарга. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Жақсы işlerdi kılgıla. Çındığında Allah жақсы işlerdi kılıuçulardı süyöt deydi. Жақшылыққа шашылғандарды süyöt deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde ala kulli muslimin sadaka. Her bir adam күндө sadaka kılıusu mildet. Sadaka berүүsü mildet deydi. Faqalu ya nebiyallah, ey Allah'ın peygamberi, faman lam yajid. Eğer sadaka kıla turgan nerse tappasaçı, qala ya'mal bi yadihi. Eğer sadaka bergen nerse tappasa anda qolu menen bir jumuş kılsın. Fayanfau nafsa ve yatasaddaq. Oşonda özüne de payda bolot, başkalarga sadaka bергенге dagы mal tabat, акча tabat. Qalu fa in lam yajid. Oşentip de tappasaçı ya Rasulullah. Qala yu'inu zal haja al malhuf. Андай боло турган болсо, мына ошол жумушта башкада муктаж болгондорго жардам берсин. Qalu fa in lam yajid. Андай да кыла албасачы. Qala falyamal bil ma'ruf. Анда жақсы işlerdi kılsın, жақшылыққа umtulsun. Vel yumsik anişşer, жамандықтан тыйылсын. Fa innaha lahu sadaqa. Мына ошол жақсы işке hareket kılıp, жамандықтан тыйылғаны дагы ал үчүн садака деп İmam Bukhari, İmam Muslim çıkargan hadiste Peygamber uşuntedi. Kullu sulam aleyhi sadaka. Күндө адам баласы дене мүчөлөрү үчүн садака берүүсү милдет болот. Kullu yawmin yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu aleyha aw yarfa'u aleyha mata'ahu sadaqa. Жолда баратып унасына минем деген адамды, эмилгеррек атына, төсүнө, эшегине минем деген адамга мингирип койгондугуң садака. Же болбосо мына ошол улоосуна жүгүн көтөрүшүп, жүктөшүп койгонуң садака. Же болбосо вал калимату таййибату садака. Жакшы сөз дагы садака. Ва куллу хутватин ямшиха ила сала садака. Сиздерге окшоп намазга басып келген ар бир кадамыңар үчүн дагы садака. Мына ошол жақшылыққа бағыт беру, жақшылыққа себепчі болу, үндөу дагы жараткан Аллах Тааланын астында садака болуп эсептелинет дейт. Чындыгында имандуу адам адамдарга пайдасын тийгизип, адамдарга жақшылык каалап, жақшылык менен адамдарга пайда келтирүү керек. Ан Абдулла ибн Динар ан ба'да асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбардын сахабаларынан ушул хадисти бизге жеткирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: "Кыйла я Расулаллах, мен ахаббун нас илаллах." Пайгамбарга келип, "О Аллахтын элчиси, адамдардын Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү ким?" деп сурады. Qala anfa'uhum linnas. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Кудай адамдарга пайдалуусу мына ошол эң адамдардын арасында жакшысы деди. Wa inna ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala mu'min. Чындыгында Кудайга эң жаккан амал мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо, сүйүнүч киргизүү. Же болбосом такшиф анху курба, же мусулмандын бир кайгы капасын кетирип жоюп жок кылуу. Ау тaqdi анху дайнан, же мусулмандын карзын төлөп коюу дагы мына ошол эң сүйкүмдүү амалдардан. Ау татруду анху жуан, же ачка болсо, ошонун ачкачылыгын кетирип курсагын тойгозуп коюу дагы эң Кудайга жаккан амалдардан. Вал ан амши бахил муслим фи хажатин ахаббу иlayya min an a'takifa шахрайни фи масжид. Бир мусулман бир тууганымдын муктаждыгын бүтүрөм, жумушуна жардам берем деп, икрам муслим кылып,
кыйналган кошунага башкага жардам берем деп ошону менен чогуу жүрүү, ошону менен бир кадам басып коюу, ошонун жумушуна бир аз көңүл буруп кайрылып коюу мага менин мечитимде 2 ай этикаф кылгандан дагы жакшыраак дейт. Этикаф деген мечиттен чыкпай отуруу. Ошого караганда бирөөгө пайда келтирип бир аз жардам бергениң сооптуураак деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratah. Kimde kim açuusun basa bilse Allah Taala'nın ayıbın jaşırat. Wa man kazama ghayzahu walau sha'an yumdiyahu amdah. Eğer ağa bir adam ziyan berse, ziyan bergen adamga, oşo ziyan bergen adamdan öçün alganga, oşonun akısın kayra alganga, je bolbosam urgan bolsa kayrağını andan beter kılıp urup koygonga kudureti jetip durup açuusun basa bilse mela'allahu qalbahu ridan, Allah Taala'nın kökürögünü razıçılık menen tolturat deyt. Allah Taala'nın jürögün iymandуулuk menen razıçılık menen tolturat deyt. Wa men masha ma akhihil muslim fi hajatin hatta yusbitaha lahu sabbatallahu qadamayhi yawma tazillul aqdam. Kimde kim bir musulman bir tuğanına jardan berem dep oşonu menen koşo bir az oşonun jumuşuna çurkap koysa, jardan berip koysa, jardan berem dep barıp biraz jardan berse dagı sabbatallahu qadamayhi yawma tazillul aqdam. Allah Taala al adamның kadamdарын erten kıyamatta putlar kaltırap titirep, korkup, 5 tozok adamlar bölünüp atkan günü Allah Taala al adamga jardan berip bekem kılat. Ve inne su'al huluk la yufsidal amal kema yufsidul khallu al asal. Çındığında jaman kulk münöz amaldardın bardığın joyup jok kılat, soğuptu işleringdi jok kılat, adep ahlagыңдын jamandığı kanday ele uksuz balga kuyu berseң baldı eritip jok kılgan siyaktu, jaman kulk münöz okugan jakşı amalдарыңды, namazдарыңды jokko çıgarat deyt. Ustaz Abdüşkür aytkan bir sözü var. Karakterim uşunday, münözüm uşunday деп эле адамдарга мамиле кыла бербе. Элдин бардыгы сенин мамилеңди, характериңди көтөрө тургандай, сени төрөгөн энең эмес дейт. Чындыгында ошондой. Характериңди бул мына ошол өзүң гана көтөрбөсөң өзүңдөн башкага жакпайт. Адамдарга жалаң гана жакшы жагыбыз менен, жакшы жагыбызды гана көрсөтүшүбүз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ва инна ма бу'ису ли utammima makarim al-akhlaq" чындыгында мен адеп ахлактарды жогорку деңгээлге жеткириш үчүн келгенмин дейт. Адамдарга жакшылык кылуу бул мына ошол ар кандай жумуштарын бүтүрүү менен болгон болсо, эгер ошол нерсени кыла албасаң, анда ошол эмне адеп ахлагыңдын жаман жагын көрсөтпөө, ошол дагы өзүнчө бир садака, ошол дагы адамдарга кылган сенин бир жакшылыгың болуп эсептелинет экен. Чындыгында адамдар үчүн жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы бололу. Кээ бир адамдар бар, жамандыктын ачкычы. Ошо паланча досуга кошулду, анан ушундай болуп келди таксыр дейт да. Паланчага кошулду, анан ушундай болуп келди дейт. Ошол досуга эле кошулду ичип алат, ошол досуга эле кошулду мындай кылат, мындай кылат. Пенсияны ичип коюптур, палдардын пособиясын ичип коюптур. Не? Паланчага кошулгандыгы үчүн деп айтат. Ал эми Аллах Таала жаман достор тууралуу Куранда деле ушинтип баяндайт. Кыяматта эмне кылат? Жакасын кармап туруп, эгер сен келбегениңде, мени зикирден башкадан сен келип адаштырдың, сен келбегениңде мен Кудайды издеп намаз окуп ибадат кылат элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринде "Инна минан наси мафатихан лил хайр ва магалиқан лишар" адамдардын арасында жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болгондор бар. "Ва инна минан наси мафатихан лишар ва магалиқан лил хайр" ошол эле учурда жамандыктын ачкычы жана мен айткандай жакшылыктын жапкычы болуп өмүрү бир жакшы жолго жетелебестен жаман жолго жетелегендер бар. "Фатуба лимен жаалаллаху мафатихан лил хайр ала ядайхи" Кут болсун Аллах Таала кимге ал аркылуу жакшылыктын ачкычы кылып, жакшылыкка багыт берип, жакшылыкка жол ачуучу кылган болсо, "Ва вайлун лимен жаалаллаху мафатиха шарри ала ядайхи" Вай болсун, тозок болсун, жамандыктын ачкычы болуп, жакшылыктын жапкычы болгон жалаң гана жаман жолго жетелеп, жамандык гана үйрөткөн, жамандык гана үлгү калтыргандарга Аллахнын тозогу болсун дейт. Чындыгында адамдарга жакшылык кыла албасак, эң чоң жардамыбыз мына ошол жамандык кылбай коелу, мына ошол сиз экөөбүздүн коомчулукка кошкон салымыбыз болсун. Колуңдан келсе жакшылык кыл. Же болбосо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, болбосо мунчукпа.
Жаман сөз, жакшы сөз айта албасаң, анда сүйлөбө. Жакшылык кыл, жакшылык кыла албасаң, анда жамандык кылба. Ушул өзүң үчүн дагы, тиги бир тууганың үчүн дагы не болсун? Садака болсун. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste "Men neffese an mu'minin kurbaten min kurabid dunya neffesallahu anhu kurbaten min kurabi yevmil kıyame." Kimde bir imanının bul dünyada bir kaygı kapasını getirse, bir problemasını çeşse, Allah Teala al adamdın ahiretteki kaygı kapasını getirip yok kılat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرْ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim bir kıynalgan adamga jardan berse, Allah Teala dünya ahiret al adamga jardan beret. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim bir Müslümanın ayıbını yapsa, Allah Teala'nın dünya ahirette ayıbını jabat. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Allah bir Müslüman pendenin jardamında olat, koldoosunda olat, eger al pende özüne okşogon başka biröөнүн jardamında olsa. Siz koşunаңызга jardam berem dep жүргөн bolsoңуз, siz anın jardamından kaytkanга чейин Kuday sizin jardamыңызda olat eken. Müslüman eger bir tuğanının jardamında olsa, Allah al adamın jardamında olat deydi. Kıyamatta Utiyallahu bi abdin min ibadihi atahullahu malan. Kıyamatta Allah Teala baylık bergen, Kudayıma şükür bugün dağı bay insanlar toltura. Mına oşol baylık özüm taptım, kıyındığımdan, biznesni жақсы түшүнгөндүгүмдөн деп эмес. Allah berdi dep oşonun sadakasını, zeketin berip жүргөн bir tuğandarыбыз бар. Жараткан Allah Teala mına oşolordun sadakayı, zeketlerin kabul kılsın. Köpçülügün men özgöçө tanıyımın, mına bizdin arabızda bizge жақын жүргөндөрдөн. Medresede mugalim bolgondugumna baylanıştı. Mına oşol medresedeki baldardın nanına jardam bergenler var, etine jardam bergenler var, jatakanasına, süvetine jardam bergenler var. Mına oşol Allah bergen nerseni Allah jolunda jumşaylı degen ke bir bay bir tuğandarыбыз var. Mına oşondoy insanlar tuğralı bul jerde hadiste kıyamatta mına oşondoy bay bir tuğandarыбыздан birөөsүn Allah Teala'nın asına alıp keletken. Allah Teala baylık bergen pendeni Kudayın asına alıp kelip durup surak kılatken. Fakale lehu maza amilta fid dunya. Dünyada ne iş kıldın, men sana baylık verdim, akça verdim. Emne sağ iş kıldın dese kal ve la yaktumun Allahu hadisa. Bugün hiç kim bir jalgandan süyley albayt. Hiç kim bir sözdü ne kıla albayt, jaşıra albayt. Bardık adileti Kudayın aslında eger men tuğra emes süйлөsөm, tigi janımdagılar aytıp ne? Jalgan süylөгөндү aşkere kılıp koyat, yani Kudayдын aslında bugün bir de söz sekret emes. Kala ya Rab ataytani malak. O Rabbim sen bana özüңнүн baylığından baylık verdin deydi. Kıyamatga barganda baylar uşintiп aytat eken. O Rabbim sen özüңнүн baylığından bana baylık verdin. Fakuntu ubayi'un nas. Men adamlar menen soda satık kıldım oşa sen bergen akçada. Wa kana min khuluqil jawaz. Oşal adamlar menen soda satık kılgan mamelemde kebiröler төлөй албай, акчасын бере албай калган учурда мен алардан акчасын не кылдым? Keçiverdim. Fakuntu atayassaru alal musir. Kede baylar menen mamile kılganında dele sen baysın, ekese kılıp ber, üçese kılıp ber dep alardı kıynagan jokmun. Baydan dele oşal öz ülüşümdü aşıkça öz ülüşümden aşça algan jokmun. Wa unzirul mu'sir. Kıynalıp kalgandardan apşele algan jokmun. Beşaramın, төлөй albaymın degenlerden keçiyle verdim Allah'ım sen bergen akçadan. Dese Allah Teala aytatken ana ahakku biza mink. Özü men uşintişim kerek ele. Kuday Teala men baylar menen norma adilettүү mamile kılıp kedey kembagaldarga төлөй alбай kalgandardın akısın men keçirişim kerek ele. Men kıla turgan işti sen kılıpsın. Men siyaktуу bereşem bapsın, keçirimdүү bapsın. Tejavazu an abdi. Menin bul pendemnin bardık günölerin keçirgile deytken. Bul adamlar menen bolgon soda sattıkta öte bir adep ahlakты, bereşendүүлүктү bir orduna koygondugu üçün. Namaz aşıkça bolboşu mümkün. Orozası aşıkça bolboşu mümkün. Birok soda sattıkta başkada oşol emne öte bir kıldattık menen, tak menen adamlarga oşol emne paydalуу bir jolun tandagandığı üçün, Kuday üçün keçirimdүү bolgondugu üçün kıyamata Kudayga ora aytatken, Allah'ım sen bana baylık verdin, al men baylığından baylarga da zulümdük kılbadım, kedeyge da zulümdük kılbadım. Kebiröler karz alıp soda satта төлөй албай калган болсо, alardı men özüң üçün keçivirdim dese, jaratkan Allah Taala özü men uşintip adamdардын күнөөлөрүн keçiре беришим керек эле. Кыйналып калгандар муктаж мен бүтүрүшүм керек эле.
мен кыла турган ишти кылыпсың, менин бул пендемдин күнөөлөрүн кечиргиле да бейишке киргизгиле деп буйрук берет экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Кахф сүрөсүнүн 46-аятында "Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуnya вал-бақиятус салихату хайрун инда роббик савабан ва хайрун амала." Байлык, бала чака бул дүйнөнүн кооздугу, зинат, азгырыктары. Вал-бақиятус салихату хайрун инда роббик. Кудайдын астында калган жакшы амалдар жакшы. Ал кайсы амалдар десе, алымдарыбыздын көпчүлүгү Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Namaz, zikir, ушул амалдар Кудайдын астында эң жакшы. Сооп жагынан дагы, жакшылык жагынан дагы мына ушул нерселер эң артык дейт экен. Демек, биз мусулман пенде катары, бул дүйнөгө сыноого, убактылуу жашоого келген пенде катары жараткан Аллах Тааладын жакшылык иштеринде жарышып, соопто өтө шашылышыбыз керек экен. Жашоо кыска экен, өмүр кыска экен. Бул кыска өмүрдөн кийин биздин Кудайдын астына алып бара турган амалдарыбыз мына ошол кылган жакшы иштерибиз гана экен. Чындыгында бала чакаң, байлыгың, үйүң, машинаң баары бул дүйнөдө кала турган нерсе, Кудай үчүн кабырга алып бара турган нерсе булар, Кудай үчүн кылынган сооптуу иштер гана дейт. Ва акимус салата ва атуз зака. Намаз окугула, закат бергиле. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах. Кудай үчүн эмнени жумшаган болсоңор, эмнени сарптаган болсоңор, намазың, закетиң, садакаң таджидуху индаллах, Кудайдын астында табасыңар дейт. Сөзсүз кабырга барганда бул дүйнөдө кылган намазың, закетиң, сооптуу иштериң Кудайдын астында табат экенсиз. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах. Хуа хайру ва азаму ажра вастагфируллах инналлаха гафурур рахим. Жакшылыктан эмнени сарптасаңар, Кудайдын астынан табасыңар. Чындыгында бул нерселер Кудайдын астында эң жакшы жана сооптуу. Вастагфируллах, Кудайдан кечирим сурагыла. Инналлаха гафурур рахим. Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү дейт. Инналлаха бима та'малуна басир. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды көрүп турат, көрүүчү, билүүчү. Кудай үчүн жакшы амалдарда шашылышыбыз керек экен. Важа арабийин ила наби саллаллаху алейхи ва саллям, күндөрдүн биринде пайгамбарга араби, чөлдүк, бир маданияттан алыс калган, бир тоодо мал караган бирөө келди дагы, пайгамбарга кайрылып, "Я Расулаллах, изни ва ла тутил." Мага осият айт. Дамла кишине маселе кылып бербейсиз, башка дейт. Осият айт, бирок ва ла тутил, узартып бербе деди. Пайгамбарга келди, "Кыска нуска мага не кыл деди, насаат айтыңыз деди. Сөздү узартпаңыз таксыр деди. Кыска нуска, коротко, четко деди." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын кереметтүү Кур'андагы төмөндөгү аятын окуйт. "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Ким кыпындай жакшылык кылса, аны дагы эртең Кудайдын астында көрөт. Кимде ким кыпындай жамандык кылса, аны дагы Кудайдын астынан табат деген аятты окуду. Кыска нуска айт дедиле, кыска нуска ушул аятты окуп койду. Кыпындай жамандыгың үчүн да жооп бересиң, кыпындай жакшылыгың үчүн Кудайдын астына сооп амаласың деген Аллах Тааланын Зилзала сүрөсүндөгү аятын окуду. Чындыгында сооп иш кылганда, менин ушул ишим менен бир мамлекет өнүгүп кетеби, башка болобу дебестен, аз болсо дагы эмне аны бир аз санабайлы, жеңил санабайлы. Сиздин кылып аткан ишиңиз аз көптүгүндө эмес. Сиз ким үчүн кылып атасыз, ошол маанилүү. Сиз көп беришим керек эле, аз беришим керек эле эмес. Ким үчүн берип атасыз, ошону эске алыңыз. Жараткан Аллах үчүн деген болсоңуз, ал кошунаңызга 5 мүнөт иштешип коесуз, жардам берип коесуз, же бир жакшы сөзүңүз, же болбосо пайгамбар өзүнүн хадисинде айткандай, "Табассумука ливажга ахика садака", бир тууганыңа жылмайып коюу дагы садака дейт. Мечитке келип жатасыз, мечиттен чыгып, таксыр кандайсы бир күлүп койдуңуз. Ушул нерсени Кудай үчүн кылган болсоңуз, сиздин ким үчүн кылганыңыз эске алынат. Ал канчалык кылгандыгыңыз эмес. Сен бир жолу дамлага жылмайып күлүп сүйлөпсүң дебейт. Сен бир жолу Кудай үчүн жылмайыпсың деп айтат. Кудай үчүн ошол ким үчүн кылгандыгыңыз маанилүү, канчалык кылгандыгыңыз мааниге эмес. Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Чындыгында эртең Кудайдын астында, Кудайдын ыраазычылыгына татыктуу болгон пенделердин сыпаты, алар бул дүйнөдө жүргөндө ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса, өздөрү муктаж болуп турса дагы, башкаларды өзгөнү өзүнөн үстүм койгондор, өзүнөн мурда койгондор, мына ушулар Кудайдын ыраазычылыгына
татыктуу болгон пенделер экен. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Чындыгында мискиндерге, кедей кембагалдарга согушта туткунга түшүп калган, пленге түшүп калгандарга сүйүп тамак беришет дейт. Аларга өздөрү каалап, бейбечарага кубанып тамак берет дейт. Ушул байкушка мен берсем, Аллах ордуна мага сооп берет деп. Булар ошолорго тамак бергенде кубанып берет дагы. Ла нуриду минкум жазаа вала шукура. Биз силерден рахмат айтышыңар дагы, ыраазычылык айтышыңар дагы, же болбосо видеого тартып эмне интернетке чыгарышыңар дагы каалабайбыз. Кудай үчүн бердик деп, бейбечараларга сүйүндүрүп, кубанып, разы болуп, мухаббат менен жакшылык кылгандар эртең кыяматта Кудайдын рахматына, жаннатына татыктуулар мына ушулар экен. Биз силерден рахмат айтышыңарды, сыйлык беришиңерди, ардак грамота беришиңерди, же болбосо эртең микрофондо сүйлөп коюшуңду каалабайбыз. Биз бул ишти жана мен жогоруда айткандай, Кудай үчүн кылып атабыз деп кылгандар эртең Кудайдын рахматына ушулар гана татыктуу экен. Чындыгында раматылык устазыбыз Чубак ажы айткандай, адамдар бир жакшылык иш кылганда тооктай болуп калды. Тоок өзү 5 сомдук жумуртка туйт, бирок жарым саат кыйкырат дейт да. Адамдар деле ушундай болуп калдык. Кээ бирөөлөр жанагы садака деп, жардам деп бирөөлөр үйүнө алып барганда, же болбосо мен деле азыр мечиттин сыртына чыкканда азыр бейбечалар кичине пакет таркатабыз, башка кылабыз, күйөөсү жокторго башкаларга десе, ушундай окуялар болуптур. Макул деп келишилген убакытта келгенде бейбечаралар чогулган, эми алайлы десе, камерабыз бузулуп калды, эртең ушул маалда келгиле дептир. Сенин камераң бузулган менен эки дүйнө бузулбай турган, эки дүйнө вирус кирбей турган, эки дүйнө память толбой турган Аллахтын камерасы көрүп турат го. Бүгүн бир иш кыларда, өткөндө интернетте бир картина турат. Жана сууга түшүп келсе илгери колун сунат эле дейт. Азыр камерасын чыгартат дейт, тартып алайын чөгүп атат деп. Чындыгында бир рекламага, пиарга, бир кожо көрсүнгө иштеп калдык. Кудай үчүн кылынган амалда сенин камераң башка аны көрүп интернетке коюшуң шарт эмес. Мен муну жакшылык ишти кылдым, муну соо ишти кылдым деп. Таксылар туруп-туруп камера кап кетип эртең таркатабыз деп кайтып кеткендер бар экен. Сен камера үчүн кылып атасыңбы, эл үчүн кылып атасыңбы же Кудай үчүн кылып атасыңбы? Эгер Кудай үчүн кылып аткан болсоң, бул Кудай Таала бул түнкүн уктабайт, ал уйку деген түшүнүк жок, анда чарчоо деген түшүнүк жок. Ошол эле учурда унутуп калат деген да түшүнүк жок. Кимде ушундай пикир болсо, ыймандан чыгып капыр болот. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Келгиле жакшылык ишти кылып, Кудайдын рахматына чуркагыла. وَجَنَّاتٍ Аллахтын бейишине чуркагыла. Кенендиги асман жердей болгон уиддат лил муттакин, таквадарлар үчүн, чыныгы Кудай үчүн соо иш кылгандар үчүн даярдалган, кенендиги асман менен жерден кенен болгон бейишке чуркагыла дейт. والذين هم بآيات ربهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Чындыгында алар Аллахтан коркуп титирегендер. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Алар Кудайдын аяттарына ыйман келтиргендер. والذين هم بربهم لا يشركون. Алар Кудайга ширк кошпогондор. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون. Алар Аллах берген нерседен Аллах үчүн берип атып, وقلوبهم وجلت, жүрөктөрү коркуп, ыйлап, Кудайдан соовун үмүт кылышат. أنهم إلى ربهم راجعون. Алар Кудайга кайтарын билишет. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Мына ошолор жакшылыкта чуркашкандар, жакшылыкка шашылгандар. وهم لها سابقون. Алар сөзсүз мына ошол нерсеге биринчилерден болуп ийгиликке жетишет. Сооп иштерди кылуу бул дуалардын кабыл болушуна, ийгиликке жетүүгө чоң себеп болот экен. Сөзүм куру болбосун, төмөнкү аят менен Ал-Анбия сүрөсү 89-90 аяттар. Wa Zakariya iz nada rabbahu rabbi la tadharni farda
Ve ente hayrul varisin. Zakariya aleyhisselam Rabbisine kayrılıp, o Rabbim, meni tuyaksız kaltırba. Sen en jakşı muraskor berүүчүsүn. Fastajabna lahu ve vahabna lahu Yahya. Biz anın duasını kabul kılıp, Zakariyasının duasını kabul kılıp, ve vahabna lahu Yahya, ağa biz Yahya degen perzenti sunuş kıldık. Perzenti belek kıldık deydi. Allah Teala Zakariya aleyhisselam bul duanı kılgan maalda 80'den aşıp karıp kalgan çal bolçu. Ayalı dağı özü kuraktı bolup, ayalı dağı akima, tukumsuz, törös ayal bolgun, buğa çeyin bular perzent körgön emez. Zakariya aleyhisselam, o Rabbim bana perzent ber dep dua kılganda Allah Teala aytat, fastajabna lahu, biz anın duasını kabul kıldık. Ve vahabna lahu Yahya, karıgan kezinde biz ağa Yahya'nı belek kıldık, balalı kıldık. Ve aslahna lahu zavcahu, innahum kanu yusari'una fil hayrat. Anam biz anın ayalının jatının oңдодuk deydi. Törey albay turgan ayal ele, törey turgan kıldık. Tukumsuz ayal bolçu, tukumdu kıldık. Ne üçün? Yusari'una fil hayrat. Antken alı kösü, yusari'una fil hayrat. Jakşılıkka çurkaşat ele, jakşılıkta jarışat ele. Ve yad'unana ragaban ve rahaban. Ve kanu lana khashi'in. Jana alı kösü bizden korkup, bardarçılıkta Allah'ın jakşılığını ümit kılıp, Allah'ın azabından, tozoktan korkup bizden duada ümitlerini üzüşpeyt ele. Ve kanu lana khashi'in. Alar bizden ayabay korkuşat ele deydi. Bizden korkkandığı üçün, jakşılıkta çurkagandığı üçün 80'den aşkanda Allah Teala duasını kabul kılıp perzent berip atat. Kede Sulayman Tao meçitinde, Bukhari meçitinde namaz okusan, uşinti maňa oşo mesele aytıp bütkөндөн kийин munaga okşogon baraktan bir üçöwünü okuydu. Eşmetke bala, taşmetke kız, kede palançı boksör boyga çıkıp atıptır, igilge jetsin. Anan dagı bir balaga, palança generaldın ayalı jeňeňe dep her birine dua kıldırat. Emi jamaattan dua alganga men karşı emesmin. Jakşı nerse jamaаттын arasında menin duam kabul bolboşu mümkün, buyakta kabul bolboşu mümkün, birok monday bir aksakaldардын birөөsүнүн duası kabul bolup kalsa, oşoğun sebebinен dua kabul bolup kalsın degen mesele. Men aytayın degen mesele, her kimden dua surap emес, jakşılıkta çurkasaң, jakşılıkta jarışsaң, Allah Taala beret eken. Damlaga var dua kılıp koy dep emес, jakşılıkta jarış sen. Sen sadaka kıl. Biz Yahya'ga 80'den aşkanda perzent berdik deydi. Ayalının jatını jaraksız bolçu. Oşol jaraksız 80'den aşkan kempirge biz bala töröөгө mümkünçülük berdik. Antkeni alar yusari'una fil hayrat. Jakşılıkta çurkaşat ele, jarışat ele deydi. Demek duanız kabul bolусын kalasaңыз, perzentsiz bola alбай atasыңбы? Damlaga çurkabadагы jakşı işti kıl. İşiň жүрүшпөй atабы? Namazды oku. Bir tuğanın menen mamileň üzüldü, bir tuğanın sözüň түшүnбөй atabı? Namaz oku, jakşılık işte çurka. Balaң baktısız, kızың baktısız, her kimden bal dua algan toktotdagı özüň Kudayga kayt. Al dua kılgan tasır özü berse makul özüne bara ber. Birok al Allah'ım şunun balasını baktılığı kıp koy deydi. Ne üçün sen çerez molda suraysın? Primo ile suray örbeysin Kudaydan. Çerez molda, çerez palança damıla, pustança damıla. Bana beyakta Allah Taala aytat. Biz Yahyaga 80'den aşkanda perzent berdik. Katınının jatını kursağı bırak bolçu deydi. 80'ge çeyin töröөгөн ayal 80'den keyin töröýbü. Jakşılıkta jarışkandığı üçün biz oңдоп koyduk jatının deydi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Jaratkan Allah Taala ibadatlarыбызды kabul kılgın. Daim bizi jakşılıkta bekem kılgın. Jakşılıkta çurkoğuçulardan kılgın. Jaratkan Allah Taala jakşılığыбыздын, okugan namazlarыбыздын bereketi menen özüň tileklerибизди kabul kılgın. Allah'ım jamaatыбыздын arasında perzentke muhtajlar var, perzent ber. Baylığa muhtajlar var, baylık ber. Allah'ım densoğlukka muhtajlar var, densoğluk ber. Kebirleri ötüp ketken ata-enesine merim tilep, keçirim tilep kelip oturat. Allah'ım ötüp ketken ata-enelerin kabırda jatkandарды özüň rahmatyň alıp kabırlarını nurdu kıl, beýişine nurun ber. Jaratkan Allah Taala özüň jürekleriň tüpküründögi sırlarda, sekretlerdi bilүүчүsүn. Allah'ım bular uyalıp maga ayta albastan, özüňden suraya albastan tartıngan pendeleriňden kanday maksat tilekleri bolsa Allah'ım özüň kabul kılıp, tilegen maksatlaryna jetүүsүn nasip etkin. Jaratkan Allah Taala jamaatыбыздын sanyn köpöýtkün, azaytpagyn. Allah'ım meşitke kattagan insanların sanyn köpöýtkün, azaytpagyn. Allah'ım özüň jakşı jolda, din jolda, iman jolunda her biribizin kadamlarыбызды bekem kılgın. Ve sallallahu teala ala Muhammed.